Serai salira weleh wengi tadi tes katampi sangakeun ka Bos Haji Apud putra mahkota Mandiri Jaya sagala beuki gantenan Pak Haji Apud putra mahkota gantenan monggo utang Tesapuk sareng aturan aya sok sieun teka badan Haji Edi donggonan teka kumaha mundut pepisan hebat ya guru no monggaran apa Aryo di Tariu apa luhur panggung putra muda nonya jas lemunang tesapun Bos Haji Apud putra mahkota sareng aturan Mandiri Jaya suksien menurusu balik gambar kabadean Pak Wakil Haji Edi Jeleng Sikidul Sip Pak Haji Apud ayah kula anu bagus Haji Ujang Cario Jonggo Cilowong tegate Dar apa lagi kamalinaan Apa Wakil Haji Edi apa jadi Simapati ayah no Manorusuh bongkar Manorusuh Mandiri Jaya balik orang apa tepus luhur panggung apa jadi anu bagus ayah zaman Bapak sutra Mandiri Jaya muda Mama Heen manis terus Mandiri Jaya donya ceng dina lamunan Pak Trisno Ketua BPP Pak Jadi Duduk Toi Iwan bos muda Lalaki iya Pak balihan dia Rahut Oten balihan dia Pak Wakil Pak Jadi Junaidi ada bagus Pak Wakil Haji Edi Junaidi Gudawang belah boyan bat asa tutung aja jantung Bos Haji Apud putra mahkota Aryo di Sariu kudu kumangan Pak Jadi Junaidi anu bagir simpati ayah nandangan Pak Haji Junaidi simpati anu bagir aturan kapayun sayang singkil no mana dunungan aduh tong tega teuing tong teuing nasib diri ateng balik kamang aduh tong tega teuing tong leluasa ateng balik kamang ateng balik kampang kudu kumangan ateng balik kampang kapayun apa RW Ida Ketua Rembuk apa Jaya RW Ida kepada kapayun sayang aduh kapayun Bapak RW Ida Ketua Rembuk Jaya apa na Ida habis aturan apa Eli Pak RW Ida Ketua Rembuk Jaya anu mager apa Eli Sukaharja aturan kapayun
Eli Cipeuteui Sukaharja Pak RW Idang tos lamingan dosan ngana tosan batas jungjuan di anak tos pisan walarangan teu aya para tosna pisan apa wakil haji di Junaidi Cileunci serang nuti abdi nah parantos kata ngopi apa Haji Edi Junaidi sana parantos lami waluran tacakat tapi oh iya Pak Haji Edi Junaidi simpati nah jantut alasan apa Haji Ujang cariu nabuk tosna salira dayak walura Bos Doyok Juragan Jekrek yang punya kampung apa Haji Edi Junaidi Lintas Cianjur sayang Bos Haji Aput Putra Mahkota aturan apa rusuh mereka bayar laguan sayang deui apa wakil are bagus deui mana-mana apa Eli Sukaharja dibayar heula apa Eli Cipeuteui Sukaharja sing aya darah katuk apa Trisno ketua BPD dipapai ku ciptaan apa Mantri Mea Rembuk apa Jaya Ujang cariu Teng Balekama isi panglamunan pada tahu dan ngabawaan apa Eli dia Cipeuteui Bapak Sukaharja Ujang cariu apa Eli Cipeuteui Sukaharja aduh kasawang ku pikir Teng apa Haji Edi Junaidi Bos Doyok Bos Muda aturan Bos Doyok Bos Doyok Bos Muda dibayar bayar heula Bos Doyok Bos Muda anu bager Bos Doyok kapayuna bagana beli unggal bulan Bos Doyok tapi sok seri dolantan banget kata bareng karo babaturan rame-rame mesti guguyonan sabab anak sing ade si Bos Doyok sing dituju Gunung Jati Pakadus Nawar ketua BPD Pak Edi anu bager Pasutrisno kalau BPD Sukadame beli bakal ketun Gunung Jati tempat tong sebang gede cilik wadon lanang tua enong jaluk rezeki ari kang sejati kanggo nyempon